whane a fiona. Mau hanga hake pe mo loto hanga maari ke whawheta ke a fiona. Ko e omi mo ki mautolu ha whainga maari ke mauto e kauai i he prokalama i netueka i kare wākai i he efi afini pe me he le tio vipon mitia si vesta tonga pe me nusila. Tamai wanu mau Korea ho ngahi tāpua ki ke tāpua ki na whakoi tuitui ki mautolu. A ke mautolu o mau kau i he prokalama i he whiawhini mo ki mautolu o kuna whanonga mai. Ke whakafonu ia te ki mautolu hau lau maari e ke ne tataki ki mautolu. I longa hangahi rea te mau whai pe hoko ia ko mea ke langa hake ai. Mo whakatupulaki e mau ofa ki ho awhio ma mau kaui o ngai whekau. Ke awhi mai ai hangai monu ia mau tolu whapoi tui tui. Ka maha mau ngai whamiri mo mau whonua. Tāpe kina ho mau hau tupo wono ka mai whare hoa moe o fo. Tāpe kina mai hou e ke whonua ka mai pare mia me ka minista. Tāpe kina mai se whare area ka mai kau whapofonga whare area. Pea moe tonga koto hape. Ke kei malu pea hao neongo kua o e COVID-19. Ka ku malawa noa pe ho afio ke to e teke ia tu ai maha whaka awan pe me tonga. Ka ke mauma o hamonu ia, moha fia, pe moha merino. Ka wa mo mautolu i he proklama o e whiawhini. Mau whaafeo lau marie ke ka mo mautolu ko maulo tu ia i he opalahi ke afio. I he wafa o alo ko sisu kalais ko mau wha mo ui. Amen. Ko ora ki toko ha whawheta. Ki he o toa o ku aana ai universi. Ko ia ai kamata anga o e poto. Ko ia o kune whakaha ki mamani. Ko e awhi pia me he kovi ko e ilo ia. Ko e o toa ia e ngahi o toa pia ko ia o ku tari lotu. Ki he tangata mo whiwhine kotokotoa pe i he mo uini. Ko whakatapu atu, pia mo e hau o e whonua tupo wono ko e tui e o tutonga. Kau maae tahine kuini na nasi pau tuku aho ko e whehuhua e whonua. Tapu atu whoki ki he tama pirinis kalauni tupo tua ulkarala kau maae hoi ki no pere whonua. Tapu atu pia mo e pare mia kau maae hoi ki minista e whonua. Tapu atu ki he sea e wharearea kau maae hoi ki whapoponga wharearea. Tapu atu ki he kau Palestini, me kau takilotu ho tau whonua e ngahi punga waka. Tapu atu whoki ki si mātua tau whonua, kau mai kau matapure. Tapu atu ki kau pure whawahe, kau mai ofisa kolo. A whaki atu e tala whakatapu, te ria e kau whafofonga o kunau kantiteiti ke nau whiri wharearea i he whiri o amanaki ke whakahoko. Pea ki he tonga kotokotoa pe o kuongoat ka teki mautolu. Ai proklama ai networka i kare wākai universi pia me he reti o vipon mitia si vesta tonga pia me nusila. Hoi pa mai kai ngā tonga o ku mau fia au pito i he whiawhini ke mau kau whakataha pia mo e tau whānau wako o ku nau whenga ke nau hau pia me tonga o hu ke e tau ki i Community College ko ia Amerikani o ku whai kai e tau whenga ke o mai kai e tau whanau ko toa pe o os e nau high school pia mei tonga. I he proklama o e whiawhini o mau kau whakataha atu mo Sylvester Tonga pia mo e ongo whine mui ko ni ko lupe malafu pia me maafanga kau maafokia mai manaa waslaa pia me he funga whonua, pia me eua, i he whainga maari e kone o kou mau, o kou fia whoki ke whakaha o tau kau whakataha pia mo tas e tueni forevermore, pia mo amone wakalahi. I he whainga maari e kone o kou tau mau i he whiawhini, ko e whainga maari e lelei au pito eni, ke whai atuai hatala noa pa moe whanau hoi pa moe kāinga.
Ko uhi ko tuunga koe ni o kua uki ai e tau whenga ke o mai e tau whanau o os e nau kori sipa mitonga. I whenga maari e koe ni o ko whaamu ke kamata mai e si mai mana awas laa. Ko uhi ngā pe ko si mai ma kua o si mau ene I-20 anaia pe mehe api ako. Pea koe fuu tāpua ki lahi apita ia ke mahino ko o si mau ha I-20 ha ataha mei tonga. Koe toe peeni ke whenga i ke puka ene appointmenti ki he US Embassy. Ana tu i foki o kei lockdown pea fish. Pe e folau ki fish, pe e folau ki New Zealand. E ti penia koe hae lawa i US Embassy. Koe ai smai mana awas laa. Fia apita proklama he fia fini. Ke kau he whawhetai ki o tua he mana kua osi o tau osi sio mata ki ai i ho applicationi. Pea i whainga maari e koe ni ko kore ate ka koe ke hanga o whakahai pe o ngo mātu a mo e whetu una hau me ai ko hi ke whanonga mai ho whamiri i Amerikani mo mamani ko hi he toe ni ke whengai ke totongi ho a ko ho hau ko hinga ke nau tokoni mai ai rewa e nau whanonga nā reka ke taimiki. Malo pute mawhainga maare. Tō mua tupe whamalo ke pamahe wani hene ke o mai tau whainga maare ke mo ui o tau au si ai whia whakolo koe ni. Ko whamalo at ke hau se tau pokama e no whangofua tau toki tau whemata ke e whia whini. Whamalo at ka Wiliami. Ko ngā koe ni hanga whotutu o pokalama koe ni ki tau kawhataha. Ki ngā ke tau whawai aki kau aki mo e au sia koe ni i he application koe ni ki he api ako koe ni ministry school. Ko koe korisi koe ni koe ko nai whai ke apply ke i me ako. Koe aia koe hanga koe whatanoa ka Wiliami. Ko os mao ko I-20 ai nei mao i he pongpong koe ni aia ko mahino mai ko os accept au i he api ako. Pena nau emaili mai ko os mao ku account, na nau o maku account, pena o si huhanga tonu ke nau ngai puro kalama ako. Mo si o ke ngai courses ai api ako. Aia koe tuu ko he taimi ni koe mea petaha o ku toi, koe whenga koe ni ki fisi poko no sila, ko ngā ki he interview. Ka koe mea ke api ako, aia koe ko os asi mai pia he acceptance leda koe ko o si count ine koe ngoa pe ko o si kawa le sita koe ke api ako. A koe tuu he taimi ni ko whakawhiawhia au pito ko kai kahaki me asi ie ni koe ka lawen koe tāpuaki. Hena kai ke ilo ia e lava o e hanga he api ako o tali ke tau hou atu mei tō ngani ka ko lau koe tāpuaki me ko loa ko ngai whotutu ko tō pē o tua. Ai koe tuu he taimi ni ko koe ku tawhaakia me taimini, koe ku I-20, aia koe step whakaosia ko ku kiho application, me api ako ko I-20, ko mao pe I-20, ke mao pe ngā maari ki hao ki api ako, aia ko ke lotu pe taimini ke lahi ke mai whanga maari o tua ki me hangau. Ngāwe mai ke he tau ngā palani ki tau me whotutu ko nuku whai. Malo ka popea ha whehui, nao te ke mo whahoko mai. Eo, koe ku hingoa ko si mai mana awas laa, koe ku lele mai me niua, eua, aia koe ku whae ko alisi, was laa ko tamai ko iwani te lotu siale, ko tamai ko lele mai me niua pe tani, aia pia koe ku whae o ku ke tuka te whainga mali koe ni ke hata taha ko ke ahane me ai whi mao, ko hawhehui ke whikau aki me application koe ni na o ku whakahoko, nga ke tau tuk talatala no ke malo.
Malo apu tona ko tui ko e whenga maari e ko ni o ku mahoinga pito pe ke talanoa malupe. Tau ai e lau kwa e kupalangi. Ladies first, ko ne ospura lupe pe pa hoko ma henieta pe toki hoko ate tau kau tamatangata. Whenga maari e ko ni te tau tukuia ka lupe malaf tupe ke ne hanga whawhewha ki mai pe mo ne o mātua. Pe mo e tunga koe ne application i he taimini. Mua whainga maari ke lea ai ke whamiri ke nau tokoni mai ki he step whaka osiko ni o kutoa ke whengai ene financial statement. Malolo pe. Malo e mawhinga maari. Ki mua ke o rea tūku tau whamalo ka tope ke tamai wani ne mai ka tek tau tore ngahi whinga maari e koe ni tau la vai ke tau share online e tau ngahi whinga gonuk whai whiko aki me tau whinga ki api ako ko whamalo ke he hosi pe whaka Silvesta ka mua viriami ene si i whaifatongia me mi Amerika no whinga et mātolu tamai ki mi taunga ke tau hōge api ako. Koku hingoa ko lupe maalafu, ko haumi maufanga, koku whine eiki ko paia foketi ta taf maalafu, haume i rei mātua wawao, houma pa mofola. Pa koku tangata eiki haume ko sioeri maalafu, o niua mo kolonga, pefoka no muka mo maufanga. Pa koe tuunga koe ku application i tainimi ki he ke ako koe ni Missouri koe mea koe ko hok toi tainimi ko financial statement. Tau whamalo mau peke, tau lot peke lahi ke lava o tio mai whamiri ka opana o whatokoni mai ke si ba tau whenga nuk whai. Pea ko whamalo pe mau whenga maari, koe pe malo. Malolo pe. He kai ke whakaanga e au e hataha e emotional he tau tala noa koe ni. Mana tui koe ko o stato lahi e tau tangi a tau tolu he tau loto kore ki o tuake tokoni mai. Papa te tau tangi pe tau tolu ia he tau live koe ni it's okay. It's okay. Mea pia tau lolo tonga whai pe tau tolu ia every day o tau ilo tau tangi o koe. Teni eka, o ku whawhia pute tau kau whataha. Ate whenga maare koe ni ke whawhia wak mai pe koe mo o mātua, mo tunga koe ho application ni. Ke mea mahinga pe ke ilo koe he kakai mo nau ilo koe lotonga whenga mai ke hau ke api ako ke langa ha ofa te nau tolu ke nau tokoni mai ke tau whenga. Sai, ko whamara te he mawhinga marie. Ko ku hingoa ko Henrietta Whanua. Ko e owhewhinea wa te vita toku taha whanua pia me tongolele ka haapai. Pia ko ku whine eki ko Whilila Whanua me tungua mo honua ewa. Pia mamu loro tonga no whai toko mororoni. Ko whikatoro he whanau. Pia ko lau ko e whangamari e ki Porokalama koe ni a Vidiami ko whi alo hoko ata e ako. Ko e sio ki he kaha au mo tokoni ke whamiri. Ka koe uhinga o kuikai ke iaha maupaanga. Whalalaanga mo ha maupaanga o kusai. Ko whine iki o ku nofo peo tahi api. Pia koe ku tangata iki o ku ne osmaloro. Ko ia na ne fua mea whakapaanga ko tā pehe ako. Pia koe tūnga ko lo tonga iau ki application ni taimini. Ko e toi pe financial statement. Pia mo iyo, ko ia pe. Malo apito. Heni e ta whakamaloa tau pito. O ku toi pe ai mea koe na aku pore i ki ho mo application ni pia mo lupe.
e whainga maari e koe ni, ko tuke tala wou koe ni, na matala no e nau loro tonga ngā au e si vesta, pa korean ke kapau te ke lava pe ko hu mai, korean ke pure ke ki tuku wawe ka ke lava hu mai, ko loto pe ke ne hanga whawhi loa ki atu ia, mo ne o mātua, pe tala noa mai ai pe ki ne application ni, maro apito. Oku ongo atu pe ai tala noa atu, a pe ko whawhelo ak mai pe koe, pa ke whawhelo ak mai pe mo o mātua, mo e sai apito. Ile mai. Maria ko ni ke kau nga mau kau patai wingo ko potas mo sa tata iki ko mo i pai patonga pinti ko kafuat mo mi baba matu apa pamalo katik moto ko to ape ngai takon ni po ko to ape ko application ye nu ke fai to no ngai ko mal ko me ape to e ko tata upe ko peng statement ni pe mo ta hape gen sponsor ko ke to ko ngai ma ko ai ko lau ko lo tu pe me ka to ke ape ko to ko net pe katik moto ka to na fe ma ri to ko ta po ki lava kawat ko mon ma ko tu nga to ge ya ni me ko ha ko ta fa pa nga pe mo ta gen ni kon ta ki ma ko ya pe paro Ko tai so mo na ke a ko fe. na ko ya te Pai pe au ke whanau mai ka tama koristu tuku koe koristo ngā na unofo Amerikani. E o koe nau ki te hina whe mao ke totonge ne ako ke hau e. O sai pe ko Silvesta ko e ke ilo le rei pe koe ko tama ko na une host au tolu hele teo ko tama rei mātu ai. Kako fia pe o lava ke kau mai ke tau programa. Mo tasio ku heka ke tau loto si i tau tolu. Aia ko ngahi application ko ni Silvesta. Ko whanau ko ni katoa nau tolu mau tok whetau laki pe he tau programa ko ni. Pea o kui ai, pea moe whaahinga ia o ku ikai ke mau nau tolu ke nau hu mai. Kakapau pe e hu mai moe reka ko a mone wakalahi me iwai ni. O ki ai moe whine mui ko me laia hei muri. Ko ahasla akulu. Ko manhu whanga he lotu aho kovi. Ko a whina la tu. Pea moe tōlahi o te kei ke whapapau i pe ko o si submit mai nau application ni ka ko o si awe beka nau tolu ai link ke nau lava o apply mai. Ka ko fia i he mau e whenga maari e pea moe tamai ki koe ni. Ko hi kona a kone o si whakakakato foki e ia ai ngahi whie mau ko e application ni. Tēnā mapo kalama te pe ki mua, kana o kore ange pe ki ai, ka kai pe ku kore tokoni atu e kaure ka ke tokoni ki he nau application ni e mahu inga apito ia. Pea hange koe whelo ngoa ki koe ni, e tamai ki koe ni, i he tau whelo aki, i he tau prokalama he po ni, o ko whipia lahi apito ai. Ka ke ngata pe i he nau whailunga a nau tolu o nau apply mai ke api ako. Ko tai fuk te nau hao isi resta, te nau hao nau tolu no whakataha mai ke whanki api koe ni o whakatau ke nau maa no ai o lue ai pe ki hako. I he tuunga koe o lolotonga i ai kore i Amerikani, ko whaampe ke whakamahino ke kakai o te ki ai ke o mai ai whika koe o non-profit organisation ke lava o mai ai ngahi tokoni koe
ke claim e kakai me he tax Amerikani kana aku kore pe ke kakai kana ka whenga maari e pe panau tokoni mai i hoku hingoa he viriam poloviri i he ku account ko aku he toki transfer katoa pe ki taimi ko e open e account ni ko hi ke tamai ki ko ni ko me ape o ku tu wai na application na toluia ko tigai ke lava mau na financial statement aia o ku me ko mano Amerika aia o fe mau ai account ni ke iai hawa mano Amerika ke lava reva o senia ke apiako ke mahinu e lava e he fan ko ia o totongi ai ako ai reka mo ne ngai whakamore kehe. Tato te whito ke taimi koe e puna ai o interview ko paupe ke arat pa mo ene fan pe mo ene tikite ko osi iai hane pukingi ke lava o hau ka e whakawhalala foki ai tikite mo umea katoa Silvesta me he lockdown pea mo toe mea foke nia taha koe quarantine. Tau pe ka pau e oe kaure ka ki Nusila. Ko Nusila nia o kuna talama e nau toluia o ku quarantine aire ka kotokotoa pe ia iai i he aho e taha wha ka ke whapapau he taimini. Ka ko pau fo ke whai ai whakamahino e ki Nusila pea o ku tolu a ia. He? Ko koe ke tau ilo i pe koe tolu afe ko ia e tu la hoko ke kau folau mai me tonga ka e kau fokia i he sirini ko pau ke kore i ke mau ia ke lava ai tokataha koe ni ke aro quarantine pe aro o lava ene appointment ke US Embassy pe koe mau koe ene visa pe hawai pe ki Amerikani. Koe tāpua ki koe hau ki Amerikani Silvesta. O koe ka fokia to es quarantine Amerikani ia. Koe whanki mea koe ni, koe whanki mea pe ni o whai he tau whanki o tumotu wiki, Tonga, Nusila, Fisi, o koe kai ke tau launga tau tolu ai. Ko pau bige tau mui tau tolu ke ngahi tuuni lao e ngahi konua ko ia. Ka ko whaampe au ia ke loto lahi pe e tamaiki koe ni. O e whiu he tari lupe mo tas, mo Henrietta. O e whiu he tari he lava pe one way or another ko pau pe ke lava mau ai paanga ke tokoni ka motolo ke ho mau hau. Koe Silvesta ka pa o wea ha whehui o ku tuku mai he e kau whanongo ki he tamaiki o mahau inga pita. Ke ko ha whehui pe ku ke whehui ka nau tolu. Malapito e mamalanga malapito ai whatanoa whai ki te nau tolu ai whanau koe ni ko nau te teo ke o ko whai kore koe ni ke whenga ke nau wholau ki Amerika. Koe mea whawhia whakia lava ke mahino he proklama ko tau pēk tau whahok. Te wao mai ni ke proklama aho ni ku lava o tau mātā ai whafonga koe ai whanau ko nau loto lahi ke whahu e nau kore ke nau whanonga ki Amerika. Koe konga whakia ni loto ke whakaongo atu, ke te ongo atu, ke kainga ko tau pēk ke whanongo ke proklama koe ni ikare wākai whahokat me he ni. Koe whanau koe ni koe o ku lava na toluia whakahoko ai konga lahi o te inga ko no whakahu e nau kore nau ai au 20 mo hafua ngai mea whakaako ke o atu whakakato atu mo ngahi certificate ki piako koe konga ni a koe toenga koe whia mau ai toko ni ai konga koe ke toko ni whapaanga ai a koe wakai peha koe na ke talanoa ke nai mau malanga o koe ai whanau he ni pe mi niua pe whoki wawao ki maafanga ko rei matu ko tonga le ka hapai mo tungua o nua koe foki foki ki whahefa o koe ka ki oristonga ai ko ngai feitu ka do ko ni koe foki ha me fa inga ta ki Amerika lah ki o tau kai nga ko ia ko time ni me ko fisi whanau ko ni no finga alo atu ki he na wako pe ko hinga ia ku whahako ngai proklama ko ni ki whaongo atu ki mo tolu. Koe whehu i eni kua mai he ni e mamalanga,
ko ha process ko ke visa ko fe ai me ko na fai ke visa ko na apply na IL20 pe fe ma na to panke ke Asia i ko panga wa mano Amerika pe na alu reva o fai ko le visa ko ha e fai kiki ke ta fa ko ya Malo pito Silvesta. Patatau ki he talanoa koe na aku fai pe moe tare kita ki he international student. Koe mea koe o mai e apia ko ai o ui i Amerikani koe I-20. Koe I-20 koe mea ia o ku tala ki he ambastoa Amerika o ku tari aereka ke ha'uo ako. He apiako koe o ku nau issue I-20. Koe alu koe aereka moe I-20 ke kore aki ene visa o ku alu ereka ia pe mo ene proof tatau pe ai koe na eseni ki he apiako ene financial statement. Ai koe alu pe ana mo ene mea ko ia o ai tau pe hange ko naa koe time ni fo o koe ene I-20 ana ia. O responsible o leva na aia ke fetuitaki ia ke US Embassy. O puka haane appointment. Pea hange ko ta talanoa ko hinga foki o lolotonga loka foki a fisi ia. Pea o malawa na a ke kore ki fisi ko hinga he ko ampastoa ia atonga. Pe e lava o alu ki nuusila o fai ai ene interview. Aia ko te hui koe ki he visa ko ni pe ko whamatala ia tu. Ko anga ia ko pau ke mau ai ngahi mea ki he apiako pia toki o mai e apiako I-20. Te ki ai ke totongi haako ia Silvesta. For financial statement pe ia na e show ki apiako. E toki hau reka alo reka ia o interview pa mau e ne visa pa toki puna mai koe ki Amerikani. E toki hau rewa ia o toki whai rewa e ne totongi ako i hen. I time koe o kuwai ki hape ako. O whapea ko tari pe hui Silvesta. Koe, malapi. Na o kuia koe foki ai whakamatala koe pe a mehe api ako. Koe mea mo oni apito foki na kuia koe. Ai o email mai ki koe nga requirement koe ke teu ke aru o whaia ko interview. Tike lava talanoa mai ke te hui ke te toko ni mai ke mea ko talanoa ke ai. Na, please. Malo te mawhanga maali o pito. Ai koe ke whehui ai ka pau koe ai koe ke whehui ka taki ke te whao mai. Silvesta toki whaongo i mai pe whehui. Ko te hui pe ke process ko o ku whahoko ko hanga hi mea ko o ku whai ke malawa ko ke te aloa o ma o te visa ko hanga hi whakamore ko pia mau ai ko I-20 au mahina pe ko apply ko ke apia ko o na pia ko panga fia ma o ke so ke apia ko ka ma o te I-20 pataha mo te u totongi ha ko te u famo ni ako pe ko hai tu ma ko algo ke ma o ai visa pe me fis po no usilani. Io malo au pito. Ai koe tānu whatana koe ni te utara noa tu peawia i mea koe ni koe na uhanga ko o apply ko koe tānu atu i he hausia koe e ku apply koe no mau e I-20 pa mo ngahi tutuni o ko mai he ako ka pau e tāli ka pau e te lava alo mau e te visa ko kon koe o mai he ambastoa pe koe te alu ko interview o mau te whainga maari. Aia koe ku kamatana e send mai koe ne link kon koe Viliami. O se ku ngahi whakafonu ko toa ngahi application ni pe o ngahi requirements kona e o mai. Pena e whiema o mai, whiema o mention mai ai mahalo na mention to wha mai he kansela kon koe ai ko i he fo email e taha
e ni hanga whamanatu mai. Koe aia koe tuhe taimini, koe ngahe application, koe mea whapaanga pe kulea. Ko ni mao pe te ha foi paanga whiunga pe whalalaanga, o ku te osilava kita, o ku te osmalava kita ia ke te mao i te I-20, koe I-20 o ku hange pia aia koe tohi mai ai api ako, ku ositapa mai ai api ako, pa na whamoni mai io o ku ke ku official ai e nahanga o ku osi ofisiale nahanga o wha ofisiale nahanga tari koe ke api ako, pia o ku osi iai ho place e api ako. Ai ko nau seni mai ko ia, te ke hanga lewa ngai ake I-20 ko ho approve ia ki he pe ko ho o whamooni ia ki he interview kon te ke alo ko koe o whai New Zealand po ofisi ka pau e tari mai ho appointment kon koe e book me tongani online ni pe ko ho o whetutaki online ni ko koe ke mau ho o appointment ni. Te nau ai os mention mai pehe ako, ko mea ia ko koe te alu aki, ko te I-20, ko ni o atu pe te I-20 ki au nau os mahino, os ilo i penau toko os whakalea pehe ai i he I-20, i o os tali ki tahe api ako, iai mo te akauni. Ai a koe paanga koe ne show na e show aki koe e ku financial statement po bank statement ni na e provide ko koe o lava i koe ke mau ku I-20 na koe panga na e wamano Amerika aia koe nim koe foi show a tātāpe whatoa ai angi kaiaha taha tene hanga mau ha foi paanga whiunga he ni bank statement tene lava ke ni hanga show aki ha toko taha pe tene sponsor me aka ha toko taha o osi malawa ke mau I-20 pia koe passport ia ka koe ke lava alo mau ha o appointment ke interview ke lava mau whainga mari ke alo ki he api ako pe ke huki api ako o sta mai pe ai si i ha whainga mari ke toa ha taha i he application ia ko ai au nau os o mai e whehu i koni koe e tala mai koe e te alko o whai ako interview o mai mo e tali ki ai au kakato ko toa pe ngai fie mau e visa visa ako ko koe ai tō taha koni koe e ako i he I-20 koni nai provide he api ako. Ai aku os o mai ko tō pehe I-20 ko te lau fo pe ko mahino o fua pe ke te ilo e ngahi requirements koe e whi mau he visa. Ko mea mahu i ngā pe tō mention mai he api ako koe. Ko mea whakapaanga pe ko bank statement. Ai au te kaiki he kaiki whaha tō ngiako he tai mini ko te tō ki tai he api ako te tō au ki tai a o pa e tok mahino lewa me ai to tongi ako pe ka pau te peha taha volunteer ki ai pe ka whawhia ka koe ko tui pe mahalo ko la batali ha ngai e whiu Malo pita na. Yo está ba be ja ha pe hu yo ko ma ha pita pita ke ko ta no ke ana pe hu i mai ba me mai ki pe pe kai. Ia maho koe ke aha whehu e dai nini ki u mahina pe ai o mea koni whai kai whatana ko whehu i beni na e si o atu ka te ia te whehu te hanga pe o atu. Pa malo apita. Tenia ta ko tokanga ko hingoa. Ko ngahi hingoa loto ko Henrietta Tinken Island Fonua. Ko inga foko ko tokanga ki ai he ko hanga he hingoa ko ni o tala ai tau ki historia ko tau ki motu ki niwa. Pea ko tokola ia te kau niwa Amerikani. Ko kwano ko tala no ko hingoa ka ko loto ko ki hanga ui ka kato ke ilo taka inga o mau tokola apito heni ke mau tokoni atu ke whenga ke lawa hau ke ako o kui kai ke u whielanga i mamahi ka ku mahino pe ho tala noa ku malolo tangata iki apa ko fine iki pene o ku o tokoni ke mo tolu toko fia ka te whanau O mau tokonima. Pia kwa o ko tolu. Ko kuang ki tonga ane e ua na ke korisi tahai tonga hai pia ko tahai toloa. na ke ako koi whe Na aku waki tonga hai pia hu ki piula. Na ko sas afitu.
ki mate mine neti. Mahape ki mate mai e net a Henrietta Silvestar ka ko ku pie pia po ki ko I he ku o ko ilo e au mo tau tangata heni o ku nau siasi a fitu. Ka ke ngatai pa mo koristutuku ai ki he rei taha mo koristutuku a piula, koe tāpua ke apita pito ke ki fe mori mori mai be ki toko si ko ni ku oslava re ka ko ni ki ha, lupe o ku mau inga apita pito ke ilo ka kai pena ka ko fe. Malo mo whinga maari nau rakia koe a fo pa hule wa ki tonga hai. Ai koe koristutuku koe a fo o ku nau heni pa mo koristutuku a tonga hai, Ai ko me ko mau ingai e tau tala noa ko ni e whanongo mai foki ki ai ai ngai ko sutuku pe o ko mau mahene apito pe ai na aku kore foki ki he tamai ki se vesta ki na hanga mua o tohi na ki fo I pala kalafi taha ai ko ki fo I pala kalafi taha ko ni ke na kore ai ki he mamani ke tokoni mai hakakai kan to ai ko whaampe ke osko e tau proklama he pōni, o ko lava lewa mau ai ki fo I parakalafi taha mea mō tolu kātoa. Nā aku kore ki tamai ki kātoa pe tamai ki koe ni I tonga o ku nau apply mai, ko hiko whare I enia pe mehe api ako. Kore ki tamai ki ke nau tohi e nau e sei. Ko nau fui e sei kakato, ko nau e sei ko ia, ko nau kore scholarship. He o kuiai a scholarship ia e toki lava pe ia o mau I he taimu unau hawai ki heni. O unau lava na tō whakahu e nau scholarship ki he api ako. Pea o kumei toko ni mange au, ki he ono nge au, ai whanawa ko ia I he ki I korisko ni, o kuange e api ako e nau scholarship. Kanau talanoa kanau tōru, mo whenga e ke whakamahino kanau tōru, koe mahu inga koe e nau e sei koe ni o nau hanga o whau, ke lau e he toko nima, pea io e toko nima ko ia, ke nau toko ni I nau tōru, ake haa nau scholarship. Aia, o mahu inga pito ke mou teu e mou tōru ia, a o mou e sei he taimini, tau tohi, tau revise, Porque taimi koe te ke ongo iai e lau e he toko te au ho scholarship pa nau tangi kātoa, ko taimi aku tika I ho e sei ke hau mo ia, ke kumi ake hao scholarship I Amerikani. Ai aku mahu inga apito, ai foi e sei ko ia. Ka koe ki palakalafi e taha, ko inga he ku iai ai ngā ue ke teu e tau ki website, Eko tau ki website o ku tuuai ai la ita kotokotoa o motolu mo ki fo I parakalafi e taha I ho mo la ita toke taim kotokotoa pe e aluai ai kakai koe te nau tokoni mai ka tau tolu o sio ke tau website unau sio ko mo fuan ki fofonga pa nau lau ho mo ki parakalafi pe makatu unga me ai a e nau tokoni mai ka tau tolu Mana tui o tau tāketi e tau tolu ke tau lava o mai ai whānawa ko kotokotoa pe o os e nau high schoolu he tau kotokotoa pe. Neongo o ku kamata I he whiawhini aki ai toko whā o ku kau I he tau proklama he whiawhini siwesta ka ako look forward apito ki he taimi koe I Amerikani ai toko whā koe ni ka ia toko whango fulu kehe unau kau mai pe me tonga ke tau polo kalama. O tau roto lahi pe he tau ilo, o ku lahi pe sirinia ai kakai heni, o ku iae ngai polo kalama kehe, ngai polo kalama whakakolo, ngai polo kalama whakakoristu tuku, o ku malanga apito. I he tau whenga ko, tau tolko nisi westa, ke ilo pe, taimini o hange o tau whenga e ke teke hakosi ke alu, kau ilo pe tau tol e iai pe aho, e hange ha whana I ha fo ilo ke ti,
ai alu whakatuplang e tau proklama. He kone hau pipoke tau whanau ki Amerikani. Kwan koe lau koe. Koe tafe ia ai vai tafe, koe wha ia ai vai tafe, koe mahua mai e ngahi tāpua ki. Ke lawe ai e tau whanau koe ni pa mei tonga. O loto pe ke ange whenga maari e ke tamaiki, ko uhio ku mahu inga e nau kau mai i he tau proklama i he whiawhini. Ka pau e o ko whiawhia pito he talanoa koe no ku whai mai koe ni. Ko ana wā koe piula te whetu takirewa ke kaua piula kotoa pē o ku tere mau pē e nau wha ke whai to koni ke ki tua whiawhine koe ni. Wha māloa ta pito he to koni mai pia mei he o taha koe ni, pia mei he koristutuku a piula. Koe tau whanau eni o ku whawhiawhia pito mo kau mai ke tau proklama. Aia koe tas, wha mate mai ho neti ka ko sio atu ku ke wear mask mai no fo ko tala i tongana ke mo tui mask he taimin. Ki tala noa whaka osi mai tas ke tau... Kua taksa mo e. Ia tas, peha. Apa te mate pene neti Silvesta? Ika ke mālohi mai pene ne tika ku ilo pem ia kon ku holo ko vai vai api. Kana ku sai mai. Lea mai tas. Lea mai ke ta kauta maatere ke nau toko ni mai ke ta whenga. Ongo tu pe. Iyo, lea mai. Ongo. Iyo. Seni imu no tu pe ya. Okay mu, malo nga oi. Ongo tu pe. Lea mai tas. Tu we. Kau pe ya lockdown ni pa to nga. Kau mahal kai pa ko veneti pa mahal spek kineti. Saya pito pe ia. Saya pe tas wha māloa ta pito he kaumai ke tau programa he poni. Tō pe ke u alu pe au o whapofonga i koe mo e kaureka kotoa pēna i a tere ke tau kaurama koe sutuku he ni. Kore ka nau tōru ke nau toko ni mai. I he whainga maari e koe ni lupe o ati a koe. O ku vai vai mai mo ko pe. Vai hone ti e. Kai. Iyo, lea mai lupe. Iyo, mau vai e si vesta koe ke la vai ane mai e. Good. Elieta? Có. Iyo, lea mai. Te ki paranga mange ho feui. Kai ko fehui a kuia. Ko tai mini te ke rea koe tai mini ke family ho tamai mo family o fae mo kau ko sutu ko koto ape ke dau toko mai ke tau feinga. Oh iya. Ko vai atu pe ha. Ko le whakamata ato ki ha pai vei ko ta pe whanongo mai. Ke wha ki o kato. Ka kloroto kato ai pe ke tata hake ho ki koini e silawa toko ni mai ki he whenga. Ai pe he ki he kau experience piula ko ta pe ko fine 18 ai ako pe piula
mo to ko walahi na ko piula. Pia kwawe ni na os mai pe me piula. Ka ko lawa ki fenga mari ko ni ko fi alo akwa te I tu apure anga he ko fenga mari pe ni to ngani ki ka tax pe me hata habe ku lahi ni pa anga. Ka ko kora ke family tamai ka tongolele ka na to lahi I hena ke mo si to kon mai mua. Ka te ke family fa ke ka prescoti ka lani via ko ya pe fa amalo. Eni te malo apito. Ko tu ia ke tu hanga e o repeat ya tu ia ki kainga ko to ape o Henrietta Tinken Island Fonua. Waka yang ki he net alupe pe ku malo ke lava o lea mai. Hai. Iyo. Okay. Ko lea os mai he tau programa ki he family o tamai me family o fae ke toko ni mai ke tau penga fai. Malo ma whenga maari ko matua ki ko ratu ke whamiri tamai kau malaf ko tope I Amerika mo fitu ko tope ke iai ko matua ko ratu nga whatu klaro pito ke pete ke lava o toko ni mai si whenga ko whai. Hanga lau ka Henrietta ko e na whenga maari e peheni ko si ave pe ke kau taxe ngahi ako pag maulawen ko whenga maari ke hokata e mau whikumi ke mau ka hau ke pehefo ke mau out ka Amerika la hefa mau whenga ke si tō mau ngai whamiri. Pehefo ke whamiri whae ka kau te tafu, pehefo ke kau whoketi mo tōlahi Amerika po ngai whaitupe morina. Koe hape lahi o ki o wha ka kau whakoloa ke ku whenga konu whai ke ka hau ka pehefo ke whenga ako konu mo si lawei monu he polkalama kona viriami. Ka umaa whoki e ngahi ex-student a whaogo tōpe na e ako ka tōpe whamiri a whaogo ke ku ongo mātua ma mua moao mo si ala ni mama toko ni mai ke si whenga whai. Ka pehe whoki ke ngahi mea ka tōpe mau kore atu toko ni mai mua ke mau si I whenga ako kono ku whai. Ka pehe whoki ko e pe malo. Alo apito lupe. Na ko ilo pe ku lava ma ho ai tuni ka ku te ma pe ke lea mai ko family ke nau toko ni mai ka ma ho ko na ga ko fe. Malo. Ai Na ga ko fe. na I ko nau wako whamunu ko ni pia graduate mai ai ko me high school na wako I Tupo High School ko ka taptuklo ki kovi ai ko ex-student ni ki Tupo High. Tala no mai ai pe ki he kau tu po vai ka mo family na. Whainga maari whaasen ke tau programa ki ke lea mai ai. I malo ko te mawhainga maari. Ko kole ko ni o ku mau whaia e he loto. Whato klaro moni pa moe fie mau vivile o pito ai o mau kore atueni. Ko kore atueni ke family ko tope. Ko toa mamani o nau mau whainga maari ke mo sion o ki laivi ko ni pite mo kau whakatama he taimini. Ko kole ko ni manatui ko mo tokoni mai. He kai ke si ngata pe e te mau tolu. E hoko ia ko tokoni te mau lava atu ka te mau ia mau whainga maari ke mau lava atu ai. Te mau te tokoni mai ki whaahinga. Te nau te whie mao a whainga maari te tau mo ki mau tolu ku mau mao ki taimi ko ni te mau whaka hoko atu ai ako ko ni koe I api ako. Ko ia e ku mau kore atu ke ko mo whainga maari e pe. Koe hape lahi o wha te maulau ia koe koloa mo tāpuaki. Koe ko kore tai peha
hamo lotu ko mo ngai hua lotu. Whakakau atai ngai whenga ko nuk mawhai. He kai ki ha mea e tai malawa ki he. O tua te ni hanga o whakakato ngā tai a o kotoa pē ku tau kole amo tau nofo whaka amo ki ai. Koe kau koristu tuku ko nā tupo hai. Koristu tuku ewa hai, pia pehe ki tonga hai. Ai nau wha kaungata maki he apiako e tolu koe ni i he lolotonga koe ni ku ke i he high school puko kolisi ko o ataha kole. Ki mō wala ni mamai e kai ke tau lawa i ni ka pau te tau kau whakataha. Ko ia te mara. Hoi pa mai kāinga tonga ko kau whataha pe mai whanau i he whakaamu atu ki ha loto ofa e mapuna hake i o mo ngahi loto o ka lawa haa mo whelaulau ke tokoni ke whanau koe ni. O ko ki konga si i pe whukeni e whanau o kulawa ke tau proklama i he proklama e Ponisi Vesta. O ku tokolahi apito e whanau ku o stari mo nau ngahi application ni ka uki kai ke lawa ke nau kau mai i he proklama i he pon. E au tokolahi apito pe mo e whanau o ku osi ave ke nau tole link ko e toe pe ke nau submit e nau application ni. Ka ko ilo whapapau, hoi pe mo kāinga tonga, koe langa whonua mo o nieni maha o ta whonua. I he taimi koe o ku hau ai, ha toko taha mei tonga, ki hau hoko atu e ne ako i Amerikani, koe matapā ia ki he ene mo ui whakalakalaka a ana, kawai hono whamiri, kawai hono siasi, kawai hono kolo, kawai ene koristutuku, ya kono whakakātoa e tokoni au pito ia, ke langa i hake ho tau ki i whonua ai o ku tau ofai kotonga. Hange ko ia mo whaangona i he ngalu ea ho ipa mai kāinga tonga, ko e tau porokalama pe me netueka i kare wākai e universi ki hono tokoni i o e whanau wako ke hau mei tonga, o ku ikai au pito ke iai hakaunga i ai, ke pehe ko ha mea whakakoristutuku pe ki ha apiako pe ko ha mea whakasiasi ki ha siasi pe ko ha mea whakapāti whakapolitikare, ikai. O ku tū tau ataina au pito a e tau porokalama, ke tokoni a e tau whanau pe mei tonga. Pe hange ko ia na whakatalanoa ki ai me he kamataanga, o ku ata au pito pe ia ki hataha pe ke whetu utaki mai ki e pe si Facebooka he William Bolovili. Ko inga ke ulawa talanoa mo ia o hange ko talanoa pe mo e whanau koe ni pe mo e nau mātua. Pe au maule vai a e-maili ai toko taha ko ia pe te useni atu lewa me he e-maili ai link koe o kuiai application ki he apiako. Pe koe taimi koe o mo whafonu mai application ni ki he apiako, pe aku kamata lewa me ai a e tau whengawe aki. Ko whampe ke whakamahino atu ka te motolu ho ekta mo e kāinga tonga, koe matapā koe ni, koe tāpo aki, koe uhi, koe loto lelei, ai North Central Missouri College i Trenton, Missouri, ke o mai a e tau whanau, ke nau hao hū, i he ki i korista ua koe ni, pia nau toki hoko atu me iai ki hangahi university. Na e whetu utaki mai ai tarekita koe international student me he apiako o whakapapau i mai pe o ospau hanofo anga o si mai manaa wasla a. Pia na aku whetu utaki ana tolu iyo, pia ko si ave pia me tu asila, ki ana ki tonga ko uhi he kauia i he whakafonu koe application koe i he alo interview, ko pau pe ke ai hono nofo anga i Amerikani, pe a hoe pa moe kāinga koe ni uku mo i Amerikani,
o hinga ia o ku whai atua e kore ka te mautolu, ka mou ka lava, whakatau ha mou ki api, i ki kolo ko ni Trenton i Missouri, e tokoni e whanga ki api ko ia, ki he hawa e tau whanau ko ni, te nā wō mai o nofo ai. Ko te teu ko ni, o ku te ai tāketi, ke tau lava o mai, ai toko tahawhe, pea mei tonga i he tau. Pea ka pau e toi lahi hake ai, tau pea ka pau graduate mai ha toko tolu afe mei tonga he tau. Ka tau ka lava o mai nau tolu ke nau hau ki Amerikani, ko e futa pua ki lahi au pito ia. Hoi pa moe kainga tonga, ko e ngā ue ko e ni, o ku ikai au pito ke u talatu ko e ngā ue a William Poloviri, peko malanga ikai. O ko ngā ue whakataha pe mo te vita ngalo a whetoa, whaka mama te talo mahu inga. Mo kau tangata ko sione eri mo, heneli mahu inga. Ko sione fotu ka ma vria viaso. Ko ngā ue whakataha pe mo siua, ta aufa mo haunga kioa. Pe mo kau tangata o ku nau tokoni mai, tangata ko mahina. Pe mo tangata ko erevisi o ku maui pe ko erevisi tonga i soreiki. Ko siriva fonua. Ko kau tangata ko ni o ku nau pore ke nau tokoni mai ki ngāwe ko ni. Pe a kuiai pe pa mo tau ngai whae o ko ilo o ku nau nofo pe o teu ke nau tokoni mai ki hono whengai mai a e tau whanau pe ke tāna ki ha tau paanga ke lava o sponsor mai ake a e tau whanau ko ni. O ko tui whakapapau ki he iwi o tua i he ngā ue kotokotoa pe o kwhai. Pe ko ia ko whamaloa naa i he kau maafo ki a Lupe, ta whoka Henrietta. Mo tas whamaloa ta pito i ho mo kau mai ke tau porokalama. Pe mo e kore mo whai ke kai kau maafo ke kore lotu o ku mo tau tapa mai aki ki he kakai e whonua mo ki nau tōko toa pe u nau whanau mai ke tau porokalama. Ko o tua ia o i kuna. O te kia ke vai ia i hatau, pe o te kia ke hame aia tae malama he o ki kai ke ai, ha vocabulary ia i he dictionary ai o tua ko tae malawa. Ko o tua ia o i kuna, o kune malawa ai mea ko toa pe. Pe he tau whanonga pe amo e taimi, o ko tau amanaki lele iai, ko inga ko o tua ane a whi, ko o tua ta tau pe he ahoni, ko o tua ta tau pe ai a pongpongi. Ko ia ko tala monua to apito ke ngai whamiri ko toa pe i tonga. Haki mo tolo mo whaamu ke o mai ho mo whanau, o ko whakaloto lahia ki mo tolo ke mo whetu utaki mai, ke kamata hono whakafonu application e tamaiki. Ko application i koen o lorotonga ngā ue ki ai apiako, ke alu ai tamaiki pe ke hau ai tamaiki o ako i apiako koe ni i akosi o wanoa uoua. Koe application i koen ana areka na ililiu pea he apiako, te taimi na nau tohi mai ai pe mahino hano nofo anga ke hao nofo ai Trenton, ko i ngā kai hao wia o ako i Sanuari. Ko ia nā o koe fia lahi au pito, whakataha pepe mo apiako, o te keno wait ke iai ha taureka e hao me tonga o hao huang ke apiako. Ko taimi koe na mau huai ke he laiperi apiako, o koe ngahi fuka ai me he ngahi whonua ke he me mamani, na e hao me ai ha leka o ako heki apiako koe ni. Pena tala mai ka te au he Dean, pea moe pure laiperi. O koe kake mua whaatatari ke viringia e fuka o tonga i loto laiperi o apiako. Sivesta, koe misi ia, pea moe anaua a e tau porokalama, pea o koe kai ke ngalo ke whakamaloa ke a koe, ka maho whamiri, pea moe porokalama a e Vipon Media, ke lava o whakahoko atu ai a e tau ngahi porokalama, pea moe whakamalo apito ki he whanau koe ni, ka mai nau mātua, i he nau tokoni mai, ke tau malawa ai mea na tau nofo whakaamua
ke o mai a e tau whanau o ku ikai ke lava e mātua o fua e na wako. Kai o mai ki nau tolu ke nau ha o wako i Amerikani. Si westa o ko ilo pe au o whanau mai e kau wha o wawau. Ko wawau ia o ku fua pe ka wā ia kilu. Koi. O ku malama pe e he toko taha ia i wawau. O sponsor pe e ia o mai e nereka ke ha o wako i Amerikani. Ia foki aki wawau ha aho. O hoko ko ha pare mia o tonga. Ia ne foki atu mo no mata i tohi toke tā. Pe foki atu ko palo fesa he mala e a ko. Pe hoko ia koe mea whakawhia lahi apito ia kirei mātua. Ka o maa wawau katoa. Ka pe foki tonga eiki. Me punga whanua. Mo whanau mai koe tau whanau weni. O ku whai e amanaki le rei ka teki nau tolu ke nau hao. E kai ke upaiwai au i Amerikani ke u tuki e ngai matapā. Ko o stalanoa ke whanau. O ku o sia e ngai whamiri Amerika ia. O ku o si whakatalanoa ka teki nau tolu. Ke nau lawa sponsor mai whanau. O ku aho pe taha pe ua mi hensi vesta ko tue au koe ki proklama wika hau. O ku e talanoa ke heia ki whanau koeni. O te ke lawa mau e nau financial statement, to kanau sponsor, ko ngā hawi kai ke tuku ai kore i Amerikani, pe mo whakaamu ke kāinga tonga ke nau tokoni mai. Ko ilo lelei pe au svesta, o koe familia, o koe nau kilu a nau tolu he akauni. Pe nau lama pe nau tolu ia, o supply ai financial statement, ke sponsor hareka, i he taimi koe e hawa e reka ki Amerikani, whai ngofua le waya ka mautolo ke mau kore whakataha pa mo reka ko ia ke totongi a ene ngahi totongi a ko ka ke ngata he tauni pa mo e tau ka hau pa mau amanaki le rewa ke ngahi ngāwe koto ape o tau whai se vesta o ki kai ke mere mo ia te au o ku hanga tonga ki he whiri ha whafofonga whare area ka au ku o ko tala monu ke kau whafofonga whare area mo kau kantiteiti. Ko ki nau tolu, nau pore, ki nau hanga whakakau mo whao e ngahi lao ke langa ki hake aki ho tau whonua. Ke taimta tau pe, o ki kai ke tuku ai, e tau ngā ue ke o mai, ai ka hao ho tau whonua, ke teu i ki nau tolu, ke nau hoko ko kau taki lelei, i he ngahi koristu toko, ngahi siasi, ngahi kolo, ngahi wahenga, o hao pe ki ho tau whonua. O ia pehe mau fia si vesta, te mo tala monua ki he tonga koto ape, wa maloa to apito ki he taimi ko tuku mai ke tau proklama i he fia fini, o ka paureba kui kai ke te ea hamea si vesta te ke tokan ki ai, pe ko hawhehu i te ke tokan ki ai, o ko ilo pe ko ose e tau taimi, e u lama pe au o whamaa po atu, pa ko loto pe ke tuku atu na te hamea te ke tokan ki ai, pa mua taha mui mai i he tau proklama, o kune whehu i maha mea ka tau tolu si vesta malo. Mahalo i kai koe ke te aha whehui, mawalang. Si vesta ko e whamaa popo ko o atu ki he tonga koto ape, o ko mo whanongo mai ki he tau proklama pa mo netueka i kare wakai universi, o koe tala monu atu. Tau te whito ki ho tau whonua. Tawange ke to e tawhi i atu pe ai COVID-19 ni, o oua na ato e mafola atuia i he whonua, kai whakafoki whaa pe, hane whongi atu pe i he ea o toi puri atu, kai si malu pe hao pe ho tau kakai, he tau ofa apito ki tonga, pe moe mea ku hoko ai, tala monu atu ke si kau whiriwhare area, tawange ke mau ha lau maari lelei, i he loto e kakai, ke tāpua kina ki mou tolu, whakamama me he otua, ho mo ngahi loto, mo whakaukau, ko i ngā ko ngahi whiri te tau whai, ke hoko ngahi whiri ko ia, ko mea ia, ke la ngā ki hake ai ho tau whonua. O mau ofalai hatu apito, ki he loto whare, o e tonga koto ape, ofalai hatu apito ki he whonga e whanau, na tau kau whatahi e tau proklama, ki a lupe malafu, kau maa si mai mana a waslaa, pe whoka heni eta, Tinkin Island whonua,
Ya mo tasi at when forevermore. O mau o falaya to apito wataha mo whanauni tawange mawhao mai hanga hinima o tokoni i a tau whanau ke na wlawa mai ke Amerikani o teu iai a honau kaha o maha o tau whanua a pongpongi ko ia e mau popa ki o falahia to apito ya me he tau programa ne tueka i kare wakai te vereva malanga tau atu. Malo pito e mamalanga pe fa malo la he te lava e tau proklama e fini fa malo atu ke motol ko tobe na mo lava mai ke tau ka fata ha proklaman tau to ki filong waki i he taimi tau pe wikau